Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Habakan to ya ke Jingkeren ke Badangshan, jong UMP ke Shillong Lok Sabha Constituency, uba Vincent H. Pala. Ubalaong balada ke Jela Meghalaya, kayo ya ke Inner Empowerment, kan dono part ya ke 6 schedule. Nakalang nominated MDC jong ke Khasi Hills Autonomous District Council, uba Bindo Lanong ulaong. Ba ke Inner Empowerment kamdan Jingïadei Eiei bat ke 6 schedule. Kumbala keren do uba Vincent H. Pala. Ha ke Jingkeren bat ke Batasi TV, ha ke Hendreu Terek mentau benai kelalingkot Arhajar Arpo, uba Bindo Lanong ulaong. Bakam dan ke Jingïadei Eiei hapdeng ke an Inner Empowerment bat ke 6 schedule. Namar ya ke 6 schedule ke badan hapok ke Riti Sensar jong kari India. Labeso ya ka hakapor bayo District Council. Hakajo kapor ubak Bindo Lanong ulaong ru baka an Inner Empowerment kadai tang banyo jingbet rengkat ke duler. Habarung sikijela baladan ya ke Inner Empowerment. Kat ba ke 6 schedule jong ki Autonomous District Council kidai ki borba banyada ya ki jait benriu riulom. Kuman cukadau hangne haka ke kendai terek ubenai nok pra jong senam arjakat kendai balala. Da kawai kesor ke dorbar ke bakarpang jong ke ying dorbar tauan kini ke Jela Meghalaya. Kala syem ya karai bandawa no na ke sorkar pleng ban pentrikam no da ka an Inner Empowerment hakini ke Jela Meghalaya. Bat ya kini karai ke sorkar Jela Meghalaya kala pharu sya ke sorkar India. Kawai ke sumsi ke long ba yakini ki kam an yakin legal and constitutional laws yang semua ba ki wei ki bom da song thu than ki ban kiar ki di ban kiar ban keren kumbalong ba selaru pi kini ka ILP kini ka CA bagum terter keren kat sebomon khle ja khatung goi ka an te apalah aku MP dah baburam ngasngo bakajing ong jong apalah kamlong kabade. Pi ILP kawan kana 1873 Eastern Bengal Regulation 1870. Kadai lakajong hikaan. Lakajong kaan. Te kani pat ka kani pat ka 6 schedule ka 6 schedule pan kadai ke badan Constitution of India kia fair kini artali an benrap bahan rio bat kata ke an bensim hukum lani bensim pas ILP ke fair lala kajong ka an two different acts te namar takadaw kamsim ong hangno msim dan haka benrap handre rumdan haka ni ka ILP ru kamdan 1873 regulation Eastern Bengal regulation ban ong ba nda pilayo ya ka ILP pindu no ya ki district council hapo ka 6 year lani ban ong ba don kum kata hapo ka 6 schedule benrap handre umdan kum kata dengan ai pada pi ko inusa dengan ai pi ko inusa mo kami suram kadon lightly ke district council kadon ru ka ILP tang ta syaru kalau kaduk sa ka ba syakrar ti umdan kum kata tengah semua ba si ba bensen ni lamakalah ka ba bakren kum tu ba de kawai mendai berar baik ka jing tho jung am da ka tu jing tho bang la tho mun ne ngala tho ILP ke de taman sushim ya pas taman sushim ya permit bandrung that's all non issue ILP wow 6 schedule kanika benrap bandriu district council kadiki weni ki budlum jo kejai bandriu weni budlum jo kejai bandriu hangahi sebut lelaki pajit kan ndai kamdan kata ka jingjiat kamdan
Kamdan. Labannya berar kum ngayu ipi mentan kumbalong hamuzoram. Henry ngasuang kan. Sibuk la doong pila kanu. Kanu ko bakhampa. Ngai baka nega banrap ban rio. Maka disi omsil ki khamla sibun sya. Ban ya ka LP. Memang LP kalong tang ban surung syumi. Te Henry kalong ban sim permit haba pirung sya kini ki jaka. Kata kadai ka scheme of Eastern Bengal Regulation 1873. Ka jingmang jong ka kalong minta. Tena kata kadau ban penterikam sikiwi-kiwi ki jaka ni welcome, ni strong. Kung kata idea. Ta akin sedang maki. Si bapala in kung MP in Yarab lang. Nama ngila Cigar Hills kidon ki persya. Te hangi ru kiong. Matrai nong pendung na apu pris bejar. Lani siya Jail Road, lani siya European Road, lani siya Cantonment, ngamtip ki pediang na yan. Lara amdan menu persya. Pendung lang, ni kuaun pendung lang ya berkait. Tiada pala ila menyerap yang ini kata kepunta, ngin songoi. Tada ki exam 100% dai kata iyo mungkin IB under section ini bora ui Meghalaya. Kini ki European Board, kini Cantonment Board, area kanong kumno. Kamu kehabdan MGC no na kumno kan. Consider kumno under section ini. Okay. Ki lara ja bakan district council keterekam seki berkait. Te kiru kila baniang. Kamu lara don urilom kan? Ulam baniang nang tu. Su ulam don urilom ulam baniang. Nomor ka district council kum ka nongrim ke labu. Labu hi nado dang ke komiti. Kaba ulong chairman ke komiti ke sub komiti jong borderloi sub komiti. Kila ya nia bahai kene. Mo ha por dang sukar freng kan. Dang sukar freng. Te kila ya nia bahai kene ba kan bahasi buon bagi khalak jaj. Mendai ban ailat iki bagi long dong mikman. Fi. Te kanyarap sibun lada kini ki area sibu ngiyo ban pendrung ya ka benrap ban riu. District council pendrung siki. Ni setelah dek. Tenrei lada dan pat na pleng jungki. Kirulum bakwa menyele election. Khasi jantia garu naki kita ki jaka. Te menele kilaban yo MDC ru. Kinlong no ki konferensi district council ru. Kilaban ha kawai konferensi balon lupa dan ia kilaban mi konferensi bertemai bagum tar. Peknya ke jing thok jong wa bener mentang sengi. Fi nadu basdang ketukaan Eastern Bengal Regulation 1873. Nadu basdang ketu kalau don lupa hak jingmang kiai ki jaka kiba dehok dene kiba idon kam ban pendrung ya kanika anya LP tega garhil suka runglang entah ke garhil suka runglang te kasih yang janji hills ke runglang kumjuru kini nagalan Lucia Hills bagumta kila runglang ngiladon hak jingmang kemud hak scheme of 1873 Eastern Bengal Regulation ngiladon lupa tengah sengau ba ngidehok haduk mentah we still exist kata scheme te kejingkeli mentah kan nyatu ifi kai gadau kita artli kai kawai hak senem kat praspa khandai binyo 1897 la wengno ya Garu Hills repealed la wengno la penduk no Garu Hills te hang tu kidon kita kawai kelong ba ka Garu Hills sagitu gipor kadon apa ke distrik Lakhimpur hadis Lakhimpur kepada jongka Assam ta kitu ki area sya Garu Hills babun kamtam kita ki plain area karung kami jong ki nong trei ki nong kata balai lum khajana maka tu kadon ke zaman dari sistem hang tu kita ki kendau jamindar situ kita ni te karung kami ki kan kata sibun dai nak kata bat ki don syuk ki dau ki benta ki badai administration
Dan main kadai kata. Kadai for collection of taxes nak itu ki Garo Hills area. Telada wanrai ka tu ka ILP itu. Te kamut gini ki bandai rung situ gitu ginong terai ki bandai rung situ kamut ki hap simpas kakta. Makilai man manai. Lane man kapor. Te sim ILP. Te den te da lobeng e Garo Hills. Ni ha ka komiti jungi. Kani komiti jungi ka ba latung ha Oktober arja khatar. Ngadang long mga deputy chief minister untuk. Elong chairman itu komiti. Nilai keren ni kaniru. Hakapor bangi recommend nei ni ajimut. Hakapor ke bangi ajimut ni terwa ni ai ke jing terwa jungi ba ni don kam ya ka ILP. Ni don kam ILP. Bat ni ong ru nama negara Hills kita lang kita khat. UCM juga Hills udan satu komiti ke batung mukul. Te ki ong ba kumno fin recommend tang ya kasi wajah Hills. Tengi ong namar ke Hills kelak syaweng. Hau khat pras pak kena pinyo. Kelak syaweng. Te ki ong tonginya wat di kita boleh baweng. Bat tonginya persang boleh buman rak biang. Tengi ya ni hak recommendation jungi hak jing pa jungi ke jing ajimut siaga government jung mukul tu puar ngiong baka ILP kadai ban trai habaro gawe ki jalla kuntup ya Garo Hills. Tengi ngidon kahok namar kasihan jai Hills sai klembeng kumbaweng Garo Hills. Ni ne hadi odo. Te kai kada ko ba ar kli mendeng ong artli kita. Gawe di Garo Hills. Balai bagi klem kila klet. Kadai ka negligence la neglect ingi. La shu kumto. La shu la klet kumto. Ya khasi wajan Hills. Nor balai baka shlah tu ko por kadai ka capital. Kadai ka Jakarta trai, kadai ka pedang jongka sensyar khadar. Bagi syong ki officer ro itu ko por. Por fareng lawan ke asam kum jo. Te balai bagi kirim penterikam nomor iman. Ki perkhat ngin habrung rami, leiwan ngiru gin sim ngin hap sim ya ka LP. Te den ta kadau ki klet ki lagi ngai kadai kata kau ini kita kadai kata. Kadai ke convenience yung ki. Kadai nak bentar convenience yung ki kira lagi kat ba penterikam senagalan. Kat ba ki penterikam syalu Hills mulai padi hasil kalau Hills kadang nagalan kadang satu ki penterikam balik ki ni kasih Hills. Nama kata kalau kawan yung ki. That is one of the main reasons. Idon ko nama klembeng tu. Klembeng. Tengah so ba ki boong kwa LP ngasong ni songhong. Ki songhong bandawa nomor ngiladon naduk pasang. Naduk pasang yo tu ko anjing ngiladon. Kan kita lagi turism. Balik lagi kita. Sibuan ki turis. Wan turis buka wan sini. Kilawan sim tak pas kas masuk teh. Ndong ban lawan ke ILP yaki wan sio sini kamdon mata Shulongin hable sitam kendian te ke office ke laban don Delhi ke office ke laban don Kolkata office ke laban don Khanapara ke laban don Noru pilaban apply online ru mentah ke pertai internet you can apply mentali lasuk kan te online pilaban apply nang kamsuk syu mentah te PE ki deban lada kadai ka misconception la ne ka jing bom sung thu jong kung kita ki brio ki deban sung thu no baka ILP lada kawan kam khang yanu banwan tang ba sim ya kapas sim ka permit tang kata te mentari le ka khamsuk pilawan apply na do bahar India from outside India also you can apply Syukun Amerika na UK na Pakistan ne kan apply online pilawan yo dan jing ayo te kumno kan lek kita dan rela laki don jingmut da kawai pat halendet I'm sorry laki don kawai pat ka jingmut ke ba ke bangimla masuk tu I'm so sorry te rela laki shumut bai tai ka tourism no problem utu mukul itu komiti Oktober araja khadar ni pendam how December ni pendam Arbanai tam. Download kisang balang tu. Bakamat kisang balang download. Kiba tung lari mukul. Te kiba kham tung mukul lu kiba lang.
mukul utung tu kubah perah kendai teli por bikiwan khat lai tengah tung ong ngamnut banbe kumna finbe nak larung maki te kidan seki MLA kidan ki minister untuk kidan lang ki kongres kidan lang ki pemde kongres tu bergum tar te hadin bengilai syong sansin gilai kendo tang kawai kasur hoi kidan ki jing ajimut nang ni nang tai ban le taka kenja identity card system ban le di kini di kita kami kim kata nang katu ni hendrai NGO par kim kuat sangat di kita ki ngim kuat sangat buat kena kita identity card bukan ni kuat be ya ka ILP te ha ka bakut ni ai be pa ka komiti da ka wai kasur karai pandai bermara ke LP tu umukul bathawe to komiti balai khon penterikam du wan biang du job biang hau arja khalai wan ra biang de tuka tenancy act wan ra wan de tu bom don jimut honoru te ngai ba ude umukul hi ngalengo apat balai kisang bahalang game simi itu por balai kisap jajar ngarin ketu ngala tho syumukul ndai tang kata ngala ai kot kubaru ya kejing don kam jong ketu ka LP tenre ngalengo ki kisang bahalang ki kem yakit kia hendrai ka pop jong kani udah mukul